Dobro jutro, poštovani gledalci, sa nama je Grego. Kalimera, Grego. Kalimera, evo nas na sidrište i dalje. Sunce prži dobro. Evo, tamo je znači grad. Još smo na ankoru. Ja malo da uzmem kafe, da pojedem. I will take little bit coffee beans, huh? Just for the good old snacking. Evo vam idealan fat loss snack. Odlična mašina ova za kafu. Ja jako rijetko idem na most. Ali ujutro sam došao samo radi vas da bi pojeo malo kave. Idealno. Vidite kako se radi, kako polovni oficiri rade na most. Evo ga valjdan uživa s jahtom. Kao što možete da vidite, evo sad ćemo dati jedan short briefing ovdje. Evo je znači čisto ovako laički, ja da kažem, pilotska stolica, svjetla, ostale stvari, evo ga radar 1, evo ga EGDIS 1, telegraf, timun, mislim da ovo da, autopilot, žiroskop, magnetni kompas, emergency telefon. Ovo je Eco Sounder za dubine, evo trenutno smo znači na 13 metara mislim. Onda drugi radar, drugi EGDIS, fire alarm i ostale stvari. Grego, can we start little bit? Yes. Ajmo Grego, jebote, život. Vidi ga, what is guy doing? Painting, huh? So, Ajde. how do you want to start? We start from basics? From Very basics beginning. till end, yeah. Okay, so on the bridge we have two EGDIS. Okay. Primary, and this is our backup, or secondary, let's say. This is the master, which is repeated. This Okay. one is a repeater, that's all. Two radars, X-band, S-band, they behave a little bit different. We have AIS system, automatic identification system. AIS, yeah. This is sending the signal, correct? It's connected with the GPS? Yes, connected GPS, and it's showing on the EGDIS AIS information. Okay. What else we have? We have this fire alarm indication system, which is automatically. This is hyper mist for fire. Together with fire. Yes, but they are acting independently. Yeah. You cannot switch on from here. This one. It's Yeah. Two different Of course. systems. There we have the fire pumps. We Oh, have panel. three fire pumps. 1, 2 and emergency. 1, 2 in emergency. We have here This- whistle. Is it electrical or by the air? This is electric. Our whistle And is by the electric. air it's here. Yeah, by the Air air horn. it's Here. handle. Yeah, here we go. That is a like backup. Yes, we have the bridge watch alarm here. Any alarm of this electronic equipment, it's appearing here. This Engine is room engine- UMS alarm. Yes. This one. This one is GPS. GPS, okay. Echo sounder. How it's working on ultrasonic? Yes, ultrasonic. It's Okay. hitting the bottom and it's coming back. Yeah. So Radar we- angle. Radar angle. This is steering alarm gear. steering. This is the pumps for the steering. One Yeah. and two. 1 and 2. This is steering modes. This is manual. This is auto. This is this override system. Gyro. Manual steering, yeah. Yes. Gyro. Gyro. Magnetic. Magnetic. Engine telegraph. Engine printer. Which getting orders from the engine. Or slow downs, yeah. Yes. This is we said about this. This is light on deck. Yeah. This is navigational light. And this is signal light. Okay. And this one? This one is temperature from the cargo. Okay. And binoculars, what for? Binoculars is for the watchman, captain, and the officer just to look outside because, as you know, To watching the ladies now, huh? yes. So as you know, for deck guys, radar and EGDIS are only advisors. You should not rely on them. Yeah. And there? This On is the top? radar angle. Uh-huh. Radar angle, engine RPM, rate of there. You can see there. Here. A bridge watch. Bridge watch. This one speed log. Yes. And this one wind, correct? Yes. It's measuring the The wind speed and direction. speed and direction. And this one, clinometer, it's for the Exactly. swelling, Yeah. RPM and radar angle. Okay, good. Thank you much. You're welcome. Thank you very much, Gregor. Yes, you. Yes, you. Also on the bridge,
You have SAT, Search and Rescue Transporter. SART. And EPIRB, where is it? On the top? Baby is always on the starboard side. Uh-huh. here. You can see On the wing, correct? Yes, on the wing you can see it here from the window. Here. Aha, EPIRB, evo ga, here. Also there, EPIRB is started, poštovani gledalci, to znate šta je za ove dekadete, ok? over there you have man overboarding, Aha, smoke and light. and here, first aid, First aid, pyrotechnics, pyrotechnics, parachute, survival suit, immersion suit actually. this one, what for this one? This is communication. This is our VHF communication system. Mainly channel is 1.6. Yeah, that And is then, international. You can operate this for communication. This one, what for this? This is screen. When you have strong rain and it's hitting you and you cannot see Yeah. from the normal wind, you Then can it's turn this one and to spread that. To spread that. Yeah, good. Also here you have MFHF Aha. satellite. Where is the difference communication. between MH and The frequencies? Aha. Frequencies Frequencies, operating. okay. And you have SATC. Okay, good. Toilet, electrical hacker, publications, correct? Do you know all these books? By heart, no, but Yeah. I know where to find information. That's good. That is important. And 2 computers for meals. Yes, one is for the bridge and one is for passage plan. Here before was the chart room, but now no more chart as we have exist, correct? Of course, we are chartless. That's it. Deck logbook. Yes. Do you have some standing orders? Standing orders, of course, we have. Yeah, it says here. Master standing. Master standing orders. This one, This is echo sounder. echo sounder, but we have also there. This is the repeater. This is the Aha. main unit for echo Aha. sounder, and Ovo mjeri dubine. this is where you are taking the echo. Aha, okay. And this? This is Papers? the printer for the echo sounder. Aha, okay. Here, coffee machine, calendar and air condition and enjoying. Very nice to be here on the deck and very useful. To je to, poštovani gledalci, evo vidjeli ste kako nam je Grego objasnio. Ja jako slabo dolazim na most, to jest nikako, ali evo došao sam na vašu želju što su me neki kadeti pitali da objasnim. Imate na engleski ovdje sve. Evo man overboard, boarding arrangement for the pilot, life saving signals, light shape sound signals. Sve imate, znači ovdje lijepo objašnjeno na most. Tako kad budete došli da radite ovdje kao kadeti, nemojte gubite vrijeme, gledajte ove papire. Čuli ste kako je kazao, ja ne znam ove knjige na pamet, ali znam gdje da nađem. To vam je ono što se traži, evo ga još jedan SART. To je ono što se traži i zahtjeva, znači ne da učite ove knjige na pamet, to nije to isto kod uzmete telefon s kiming pa učite, nego da znate, da se snađete, razumijete? To vam je bitna stvar. Znači oni ovdje na ankoru uživaju bukvalno, lezi lebe da te jedem. Znači vanka tako sunce prži. Eto, poštovani gledalci, tu sam ja došao na most, slabo ide na most, inače kao što ste mogli vidjeti, znači još smo na ankoru, nemamo još potvrdu da ćemo ići u Lake Ann 16. do 18. čeka se. No any confirmation for the Lake Ann? For the Lake Ann, no any information. Only for the crew change club. Evo, znači 12. ide smjena, 6 njih je on, 3 off, 3 paintera idu ća. Bez smjene, znači drugi palube dolazi konobar i kuvar, taj drugi palube će biti mjesec dana ođe, pa će biti naprijed za šefa palube, isto Filipinac. Njemu baš lijepo, to je lijepo osjećaj kad idete sa drugog na prvog. Nije to neka velika značajna težina posla, samo više vam je veća odgovornost, normalno, hvala Bogu, veće su pare. Ništa, ja ovdje dođem kod Grega, sam sad inače sam s njim bio prošli ugovor. To na isti mak što sad on spuštao lajbot, što smo bili. Inače, za dek kadete kad dođete ovdje nemojte da gubite vrijeme, nego učite sve ovo, nije vam ovo teško. Dobro se sjećam kad sam se ukrcao na jednoga kontejnera, moj drugi ugovor kao drugi makine. Ukrcao sam se sa drugim palube iz bara i on meni kaže ja sam povatao most za 7 dana, vidjeli ste kakav je most. Ovakav vam je sličan most i na veće brodove i na duže, kraće, manje. Svaki most je možda malo manje više isti, ja neću da niko daštam niču rabotu, ali kažem
moje mišljenje, dok je meni trebalo 2 mjeseca da povatam makinu, sve ostale stvari, gdje su mi problemi, alarmi uveče i sve ostale stvari, tako da je to dosta meni kompleksnije dolje. Ja se ne bi nikad minjao sa njima, ovdje za ovaj most njihov. Meni je dolje mnogo izazovnije, iako je ovdje dosta ljepše, prirodnije, onako nekako ugledate svjetlost i to sve vidite ovdje uveče. In the night time should not be any light, correct? If you are on Anchor, you are No, I mean on Anchor, at navigation, no in the light. navigation, you are using only navigational light. But inside in the bridge, you cannot have the light, it's completely dark. Completely dark. Why is like that? Because you need to adjust your eyes Yeah, to that's see right. outside in the darkness. On the anchorage you can turn on the light, Yes. correct? Okay. What about deck? On the anchorage also lights should be on? You have lights on On deck. navigation, only navigational lights, mandatory lights. Yes. Eto je to, znači po navigaciji ovdje je mrak, a na Anchor možete upali svjetla, a po navigaciji samo navigacijna svjetla mogu da gore, osim ako niste na pilota ili nešto tako. Evo jedan tanker prilazi na Tobogil Island, da ga vidite kako lagano ide na manovru, a evo mu ga tak gotovo, prilazimo da mu asistira. Ej, to je to. Ništa, poštovani gledalci, veliki pozdrav, ako imate još šta pitajte. Nadam se da je ovo kratko bilo i dobro. Grego, Josu ili hvala, a? Yasu. Yasu. Next time, Turkish baklava and Turkish coffee here. No chance. Ne vole Grci kad se to ovo spomene, a ja volim, eto, šta ćete, pola Kipra, ono, 37% Kipra je pod Turcima, ali ostalo pod Grcima, pa se ni tamo kolju, vidite, šta ćete. Zameću se među sobom, ja nemam s tim problema. Mada i on isti kaže, on živi tamo u Nikoziju, kaže da mu je jeftinije gorivo u tursku stranu ode pa se natanka, jer u Grčku tamo sve skuplje. Normalno, koristi pametan čovjek, benefitan, tako. Hvala puno, gledamo se, mi idemo nazad u emisiju. Eto, pozdrav sa mosta, ja na most ne idem mnogo, opet sam kazao. Ovo je jedan jedini snimak, bez ako budete nešto zahtijevali, posebno se snimim pa ću doći da snimim, eto. Eto, on još ovdje do početka januara posjede kući. Hvala puno i prijatno. Thank you, one more time. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli na još jedno izdanje serijala o pomorstvu koje evo održavamo u redovnom roku. Još, kako se kaže, zadnjih par sati sa Ankore, kao što ste mogli da vidite ovo u uvodnom dijelu videa, još smo na Ankoru, još nažalost nekih par sati i krećemo u taj Lake Ann. Kao što ste mogli da vidite u uvodnom dijelu videa, znači snimio sam to u ponedjeljak i utorak da smo bili na sidrište. Sad smo dobili informaciju sinoć da nam je voyage potvrđen. Idemo u Esmeraldas, znači krcanje crude oila, 360.000 barela i iskrcaj, znači Bajovar, Peru. Tu sam bio sa prošlim brodom, onim isto Pelagikom, ista ruta, ista linije, sve je to kratko, dan, dva navigacije, tako da za sad to stoji. Oko 18 časova po local time-u. Biramo Ankoru i krećemo lagano da bismo došli tamo 18. u ponoć u Esmeraldas. Nadam se da vas nalazim u dobrom raspoloženju i u dobrom zdravlju, pa da krenemo evo sa emisijom. Kao što ste mogli da vidite, znači u uvodnom dijelu emisije već prikazan most na želju vas kadeta sa kolega, znači od ljudi koji žele da idu kao dek kadeti. Snimio sam malo most, znam da je šturo, nije idealno, ali eto, možete da vidite neke stvari. Kao što sam više puta tamo rekao, ja na most ne idem mnogo, ali eto, čisto da vidite o čemu se radi i kako izgleda to, pa ako vas nešto bude zanimalo dodatno, vi pišite, pa ću ja da pitam ovoga Grka trećega palube, da mi objasni dodatno, ako može još nešto, ali to će se biti na engleski objašnjeno, tako da znate, to čisto, pa ću u serijalima to objašnjavati kad ću to ovako u produžetku trenutna stanja. Znači, kazao sam trenutno stanje, dobili smo taj čarter je Shell, standardno, već je bila smjena, 12. su došli, znači drugi palube, konobar i kuvar,
taj drugi palube će biti avansan poslije mjesec dana za čifa palube, jer ovdje godinama je bila neka Ana Poljakinja, čif palube. Sad odjednom neće, vjerovatno ona ovdje doći, pošto će ovaj drugi palube da bude avansan. 81. godište ovaj Filipinac. Zamijenit će ovoga Filipinca polovinom januara, znači u sljedeće smjene ide polovina januara. Određena grupa ljudi ide i taj čif palube, tako da će drugi palube da skoči na njegovu poziciju. Kakav će biti, ne znamo. Kakav je sad kod drugi palube, ni to ne znam. Pokazat ću ovih mjesec dana pa ćemo da vidimo kakav će biti. A ta Ana, ko zna gdje je završila, možda na neki drugi brod ili iz kog razloga nije ovdje došla. To smo već kazali, znači moram da kažem da se izvinjavam za kad sam poredio, pošto sam gledao komentare od prošle epizode, pa kad sam poredio plate na brodovima, moram da dam jedno veliko izvinjenje za kolege koji plove na kruzere. Znači, koliko sam shvatio, LNG tankeri su u samom vrhu, pa za njima idu prvo kruzeri. Evo, jedan mi je momak kazao, tu napisao na komentare na prošlu emisiju, pa možete da gledate koliko ljudi na kruzere zarađuju, znači da je to dosta jače nego na ove crude oil tankere. Eto, izvinjavam se i pozdravljam sve kolege koji tamo plove i jednoga momka koji je sa mnom bio u školu, Tibat, godinu dana, i njega također pozdravljam, nećemo ga imenovat. Kolega, svako dobro i drž se i da uspiješ u svom cilju. Za sad ja ću da se držim tankera, jer mi to najviše paše. Kruzeri možda jednog dana, ne vjerujem da ću, ali za sad nemam tako mišljenje. Mislim da ću imati dalje tako isto mišljenje, sad vidjet ću. Ne znam što nosi dan, što nosi noć, ali uglavnom za sad tako stoji. Znači ta čif palube, Ana je otkazala. Dalje, moram samo da napomenem, da kažem, evo jedan kolega mi se javio pa mi je rekao da pomenem ovu znači, emisiju. Javio mi se znači, kolega da je mjesec dana kući na stand-by i onda su mu opet pomjerili brod za ukrcaj zbog skupoće smjene. Kaže, užas, ne može da vjeruješ šta mu se dešava, već treći ugovor kao drugi palube. A eto, šta ćete kolega, i takvi slučajeva, znači ima čisto da napomenem da ovo je sve na zarada rada agencija i menadžmenta koji to rade. A hoću ja da kažem za sebe, onaj brod što sam bio line up na V-ship, on je završio pre neki dan iskrcaj u Ameriku u Corpus Christi i sad je partio za Englesku. Također ni tamo Rusi ne idu na smjenu. Znači da sam kući, da sam ga čekao, trebao sam da idem 12. novembra na brod, ne bi mogao znači, ni do 12. decembra, a brod stiže 28. decembra oko nove godine u Englesku. Ako nove godine nema tu uopšte smjenu bez ako je nešto urgent. I plus još ide u Englesku, također za mene koji dolazim tamo je dosta skuplje, tako da bi čekao neđe poslije Engleske smjenu. Znači ja opet kažem, to bi neđe bilo možda polovina januara. I tako, da nemam backup mode kao što sam imao sad, ne ljipši magare do zelene trave, ono što sam pričao, tako da savjetujem sve oficire da moraju da imaju znači, backup mode, zato što vidite kakva su vremena, pogotovo na tankere i na balkere, jer kad uzmete u obzir bezobrazluk agencija, bezobrazluk menadžmenta koji vodi i plus sve ovo ostalo, znači uvijek imajte par kompanija sa kojima pregovarajte. To sam više puta rekao u svojim emisijama i serijalima, nikad se ne drži jedna kompanija. U kom smislu? Vi plovite sad lupam na Mediteran, a uvijek ste u pregovore sa ostalim nekim kontejnerskim firmama koji su možda ili malo slabiji ili malo bolje. Normalno ako su bolje nećete stojati na Mediteran, idete na tu bolju. Jer plovimo sve za pare, niko ne plovi što voli brodove. Toliko. To nije primarno. Primarna je zarada, a pored zarade imaju još uslovi koji su dobri, znači da je dobra posada, da su dobri dijelovi da dolaze. To ste rijetko gdje danas, ali ima i takvih firmi. Ali hoću da kažem, uvijek znači, morate da pregovarate sa drugim firmama u slučaju da vas jedna firma izradi ili ispali ili stavi na čekanje, da možete znači, da idete na tu drugu firmu. Ali to može da radi onaj koji ima znanje i ko zna svoj posao. To ne može da radi onaj pomorac koji kaže, kakva ti je ekipa na brod, ko ti je tamo od oficira, pa gleda ko je kapo, ko je kapetan, to znači ne može raditi taj oficir. To može raditi oficir koji ima znanje i koga baš briga s kojim će naći jedan plovi. Razumijete? To vam je moj savjet, a sad vi radite sami na svoju milost ili nemilost, poslije nemojte kukati kad vas neka firma izradi, da onda kukate kako vam je loš ili šta ti ja znam, itd. itd. Eto. Da su na ovu firmu ukinuli 4. makine, znači zvanično, nema više 4. makine ili naš treći, i
rekli su na Hafnine brodove može da bude 3. makina, ali samo kaže žena. Hoćete vjerovati to? Znači, to je luda kuća što se radi. I onda ovaj kap ovdje Filipinac prije ovoga kapa Poljaka, oni su htjeli da pošalju ženu. To su meni ovi Filipinci kazali. Fort inženjera, on je htio da napravi jednog mazača odavde u Fort inženjera, oni su rekli možemo posjećati vam sa Filipina jednu Fort inženjera, on je rekao budete li poslali nju, ja ću posla kući. Ja neću kaže da idem da radim za njom. Sad to malo zvuči ovako surovo, ja sam u svojim serijalima davao mišljenje o ženama na brod da plove. Ja se ne slažem sa tim da žene plove, smatram da to rade, da su to žene koje plove, da su velikomučenice, pazite, ne mučenice, nego velikomučenice. Mučenica ova koja radi u sistemu, a velikomučenica ova koja radi još težu rabotu, po meni, mislim, neće se svi sa mnom složiti. Ako sad dođe vidim ženu ili ko tu taj čip palube, da mi sad dođe da je došla, šta ja sad to mogu? Ja je poštujem, ispoštujem je neutralan stav prema njoj, ne mogu ja njoj reći ti si velikomučenica, šta me ne boli ovo? To neka gleda njen tamo ko živi s njom, da li je ona mučenica ili nije. Ali vam kažem kako ja gledam svoj stav, ja sam to više puta kazao, znači žena je stvorena da uživa doma i da radi totalno drugu rabotu, ali kad uzmete u obzir današnje muškarce, a s obzirom da muškarci vode ovaj svijet, oni i sami traže takve problematične žene, a i danas je sve manje i manje strojara i manje oficira i po znanju, tako da moraju i žene da rade, da spašavaju, što se kaže, što se spasti može. Ali evo da čujete još jednu vijest, ja ovo nisam na primjer vjerovao da na brod od ove moje firme, znači Donnelly, kako sam kazao, znači Donnelly ide iduće godine sa Inter-Orientom se spaja i više neće biti Donnelly, nego će biti kao neki Inter-Management. Tako nešto, to su dvije firme sa Kipra koje se spajaju, imat će mnogo više brodova, mnogo više izazova i to. S tim što Donnelly ima 10 brodova od Hafnije, a Hafnija gura baš taj quality of the gender za žene, kao što su donijeli ovaj zakon da 4. makine može biti samo žena, ne može više biti muškarac. Pa ako hoćete ženu na brod, imajte, ako nećete, ne morate. Tako su donijeli. I sad, prema otvaranju, oni guraju svoje žene na brod, ako ima, ako nema, tu se kapa mnogo ne pita, nego tu je stvar firme. Hoću da kažem ovo, na jedan od Hafnine brodova 13 žena plovi. Evo, vjerujete li vi ili ne, to se ovdje sad uveliko priča, nađe na brodove, ja ih pitam kako je tamo, oni kažu, pa ovdje isto funkcioniše koji ostali. Sad, ja ne znam šta bi vam kazao za to, da mi takav ugovor ponude i to, da idem tamo, ne znam šta bi bilo. Znam sigurno da ne bi radio tuđu rabotu, možda bi i odbio brod, da li je to malo surovo ili nije, ne znam, ostavlja na vama da vi odlučite. Opet kažem, nema ništa protiv nikoga, nek plovi svak kako hoće, nek radi sve što hoće, ali eto, činjenično stanje je da žene plove tamo, 13 njih ukupno, što posade, što oficira, kapetana nisu načimali. Tako da eto, ne znam šta bi vam drugo kazao, to je samo jedan oko podatak da kažem, pa eto, vidite, znači brod plovi sa njima, a i sa nama. Tako da, moj mi znači savjete za žene da gledaju totalno drugi sistem vrijednosti, ne da plove, žena nije da plovi, da radi muške poslove, zato žene i oboljevaju od raznoraznih bolesti danas. To je neki moj stav i moj stav je uvijek bio takav da žena mora da služi nekom muškarcu, ili će služiti gazdi, ili će služiti mužu. Ako je pametna, služit će mužu i uživat će kući, a ako je budala, mislim, nemojte se uvrijediti, onda će da služi gazdi. Eto, tako da više neću to pominjati. Da sad kažem, ovaj brod je kineska gradnja, pitali su me neki da li ima rabote, eto vidjeli ste da snimam klipove oko rabota koje se otvaraju lagano, pa snimam, radim sve što je u mojoj moći. Ako nešto zaboravim, izvinjavam se, znači ovdje imam neđe, jedan mi je kazao da su mi snimci malo loši, pa moramo da to bolje editujem. Moram da kažem ovako, zato što snimke koje ja snimam sa broda, ja moram da kompresujem u video compressing mode i čim se video kompresuje, on se znači kvari. Ja ne mogu da snimam, nemam ovdje i ovdje isto imam interneta jako dobrog, ali sad kad bi ja full HD uploadovo, uzimao bi mi 5 ili 6 GB po internetu. I sad računajte, ako uploadujem 2 videa, ja ostao bez interneta ovoga jako brzo. Tako da ja kompresujem video, gledam da je to što bolji kvalitet,
Ali opet kažem, izvinjavam se, ali opet bolje da imate ikakav video nego nikakav. Ja nikakav video nisam imao prije nego što sam odio na brodove da gledam, pa sam sam sad iz svoje glave, znači praktično govorim, znanje dijelim, što god da može da pomogne ljudima, ako može da pomogne, neka pomogne. Ako ne vam to ne pomaže, vi nemojte gledati to, onda vi tražite neke druge videe koje vam se sviđaju, pa gledajte. Pitali su me neki ljudi da li imam dobru teretanu na brod. Nemam, teretana je raspad, to sam već pomenuo. Na svaki brod sam ulagao u teretanu, to je jad i nevolja. Evo ovdje od 24 ljudi, znači samo ja i upravitelj treniramo. Trenirao je i neki Filipinac pa je otišao ća, ali vidjela žaba da se konj kuje pa pružila nogu, tako na taj sistem je trenirao. A ovako vam kažem, samo ja i Kapo treniramo, nije da je to nešto sad za pohvalu, niti da je za grđenje, nego u činjenično stanje radi, čisto da vas upoznam, eto, da vidite kako je stanje. Svi vole da piju, da puše, da se drogiraju na legalan ili ilegalan način. Ilegalan način mnogo manje, a legalan mnogo više, normalno. Nek svak radi šta hoće, svak ima pravo od svog života da radi šta hoće, samo ima ona jedna stvar što se kaže, u Bibliji opet moram da napomenem jer kompletno ovo predavanje, ja se non stop pozivam na Bibliju, znači je teološke pozadine, kad pogledate svaki aspekt života vam je teološka pozadina. U Bibliji piše da je čovjekovo tijelo hram Svetoga Duha. I sad, ako vi taj hram uništavate, također piše ko uništava taj hram, njega će Bog uništiti. Onda se poslije, to vam isto odgovor na današnje stanje ljudi koji su bolesni. Zašto su bolesni? Zašto dozvoljavaju se? Zato što se samo uništavaju. I onda dođe bolest, dođe rakovi, dođu raznorazne stvari i onda ljudi tako ginu, krepavaju, a ne razmišljaju. Eto, i to je jedno teološko pitanje. To je neki moj stav i ja vjerujem da je to tako prema Bibliji. U potpunosti se sa tim slažem. Tako da morate da čuvate. Bog vam je dao zdravlje da biste to njegovali, ne da to rasipate kao da vam je to neko ostavio, kao da vam je to džedovina, razumijete? Nego sami kako radite, tako će vam i biti. Brod je kineska gradnja, tako sam kazao, za koju god stvar suvatim ili je trop ili ne radi. Vidjeli ste kad sam skidao pumpu, znači umjesto da skinem samo intermediate shaft da pumpu izvučem, ja ne mogu pumpu izvući, nego moram i elektromotor da mičem i sve živo radi pojedinog navoja, tako vam je skoro svaka stvar ovdje, dosta je to sakriveno, ali eto čisto tako da napomenem, da znate samo šta je, kako je. Dalje, idem u taj čarter, eto, poslije 24 dana ankore, to sam već napomenuo, evo da vidite kako su ribu Filipinci ulovili sabljarku, kažu da je neđe imala oko 60 kila, ja je nisam mjerio, iskreno ne znam, ali eto, pogledajte video, malo detaljnije pa vidite, ali inače svaka čast za ovo što su uvatili su znači na živu ribu, na živi mamac, pa pogledajte i uživajte u snimci. Sidrište, nedjelja ujutro, gledajte kolika riba uvaćena od Filipinaca. Imamo i ovu malu. Dajte vi što je ovo. How many kilos in this? 80? Fuck. 80 kila, ovo čudo teško. And name of the fish? How is the name of the fish? Oj, so, marlin. Solunac, evo ribetina jebote život, oni kažu marlin nekakav. Imamo li mi ovo kod nas u Jadranu? Što je ovo, brate, dragi? Eto šta su vam Filipinci, poštovani gledalci. Uvatiše u ribetinu, kako će da iskasape, dobro da ih jedu. Iša, eto. Pozdrav sa sidrišta iz Paname, vidite šta panamsko sidrište sve donosi. Ne bi volio da se sretnem sa ovom ribom u more. Svaka čast, Boga. Evo i sad
djeca se slikaju, malo i poziraju sa plijenom, kaže 4 njih je ovo izvuklo vanka. Nije ovo lako ni ulovit, ni izvuć vanka, to valjda vi ribari znaju. Eto, gledamo se poslije emisiju. No, poštovani gledalci, ovo nije ni lako uvatiti, gledajte kako ovo bijelo meso sve iz ribe, puno proteina. I to sve na ove karole su uvatili. Namotamo karolu, sve na najlon. Eto, poštovani gledalci, boga mi su dobri ribari kada ovako vataju, eto vidite, gledamo se emisiju. Nedjelje ujutro, 7:30, zvali me da snimim, da vidim. Eto, vidjeli ste, pa da mi krenemo na vaše komentare. Hoću samo da jedan komentar iskomentarišem, zadnji koji sam imao ovdje prvo. Uglavnom, čovjek je pisao da je plovio s jednim mojim kolegom iz Risna, on je sad upravitelj na kontejnerskim brodovima, na tu firmu. Tome čovjeku, on je trenutno vozač kamiona u Americi, digao se sa broda, a samo mu je par mjeseci trebalo do unapređenja za prvog oficira stroja. I kaže da je tu imao valjda, da ljudi tamo na te brodove su imali kompleks što je on valjda stariji, pa je počeo kasnije da plovi. Meni je, i tako je odustao svoju pomorsku karijeru. Meni je žao kad to čujem i pozdravljam ovoga, da kažem sad bivšeg kolegu puno, ali opet on se, kaže, snašao, zaradi, kaže, za 7 dana više u Americi nego što je zaradio na brod za mjesec dana, ali opet moram da napomenem da je to kontejnerska firma, pa je dosta lošija para. Ali opet vjerujem da ni to voženje kamiona po Americi nije toliko loše, ne znam kako je, jer imam dosta njih koji prate moj kanal. I pozdrav za sve njih i za ljude koji voze po Europi i po Americi i po cijelom svijetu. Uglavnom, ključ ove priče je bila da je on odustao, a meni je to žao da čujem grote, zato je jedan od razloga kreiranja ovog mog kanala da ljudi vide da se može u ovom poslu uživati, ali samo ako imate znanje i ako znate svoja prava normalno i ako ih koristite. Ja sam na prošli brod bio, vidjeli ste sami, znači onaj brod od 2 šipa što je pod Grkom, vlasnikom, $25 1 GB interneta, niko neće da se žali, niko nema hrabrosti ni petlje da ode da se žali, da napiše zvanično pismo i tako ljudi plove. To Grk koristi i stiska sve više i više. Oni ćute svi ko jajare od kapetana, kapa, pa sve dolje do dna. Sada sam se ja tamo bunio, ja sam samo bio jedan ugovor 2 mjeseca i 7-8 dana, mene bi označili kao crnu ovcu, ali da se par njih pobuni, samo da kažu nećemo da radimo ako nema interneta, vjerujte mi da bi se internet uveo. Jer ne mogu oni tako da zamijene sve više ljudi, ali nemate danas pomorce, ljudi ne žele danas odgovornost da preuzmu na sebe i imate sve više i više jajara i kvazi pomoraca. U tome je problem. I opet kažem, žao mi ovoga momka što je na takve likove naletio, zato ja i svoj kanal pravim. Ja svoju posjedu ne ćeram da rade, evo ovdje mogu i snimiti, čućete kad budem radio s ovim momkom, kad budem ga pitao kakav je Mario, pa neka kaže da li ja stiskam mnogo ljudi ili ne, znači radim normalno, zašto bi stiskao nekoga ako firma kaže toliko i toliko se radi, zašto bi nekoga stiskao preko toga da radi, razumijete? Sad sam kazao kapo, evo sad smo 2 oficira, idemo u Lake Ann, tu na ovaj Shell charter je svako malo iskrca, ja ću biti 6 on, 6 off, piši molim te za dodatnog oficira, ako ne da ga pošalju, ja ću držati ovaj ugovor do kraja, ali brate, ja nikakav maintenance raditi neću, nemam ni snage. Jer ja kad radim 6 on, 6 off, pa sljedeći dan da ti budem daily work, to zaboravi, jedan dan mi mora biti off. Pa ti vidi, on kaže nikakav problem, pisat ćemo, pa što budu poslali, jer kad smo u gvardi po 4 sata, mi je lako poslije upanemo u daily work dan kasnije, a ovako 6 on, 6 off, vi ste slomljeni, nemate vremena ni za trening, ni za jelo, ni za što, znači ne valja vam tijelo ni 5 para. Čuo sam se s jednim kolegom, on kaže da je bio tako 5 mjeseci ugovor, ili 4 mjeseca. Od 5 mjeseci. Neka, brate mili, ti budi ako ćeš cijeli ugovor. On je drži po moru 6-6. Drži, brate mili, sretno ti je bilo. Ja neću. To je sigurno, znači. Što znam za sebe. Moram da napomenem, ovdje imam jedan dio. Jedan momak mi je pisao iz Slovenije za brodski dnevnik. Samo da vidim. Evo ovako, kaže jedan momak na komentare. Samo da nađem to. Kadetski dnevnik. Znači, on ima STCV certifikate iz Slovenije, a
koliko sam shvatio, on je iz Srbije, a polagao je klasu ili polagao je papire, znači kao kadet, treba da ide kao dek kadet, pozdravim ga puno, pozdrav kolega, znači treba da ide kao dek kadet i polagao je tamo papire, znači sve u Sloveniju i sad pita da li on može da uzme dnevnik u Srbiju. Ja vas ne savjetujem, poštovani kolega, da uzmete dnevnik u Srbiju, zato što Srbija nije priznala taj Manila amandman STCW iz 2012. iz 2010. godine, zato što to njoj nije ni u korist. Ona ima svoje pomorce koji većinom plove, govorim za oficire, po Evropskoj uniji i ti njihovi papiri piju vodu za Evropsku uniju, koliko sam shvatio. Lučku kapetaniju u Crnu Goru kad sam ih zvao. Zašto vam to kažem? Jer se odmah nadovezujemo na sljedeću priču. Jer IMO je izglasao taj amandman i Crna Gora je zamalo nije otišla na crnu listu, nego oni su u novembar 2013. prihvatili to krajem novembra, znači mjesec dana i par dana je falilo da im idemo na crnu listu, pa smo morali sve papire da mijenjamo 14. godine. Svi. Od kadeta do upravitelja i od kadeta do kapetana. Tako da vam zbog toga kažem. Sad, pravilo vam je da kupite brodski dnevnik tamo u Lučku kapetaniju, da se raspitate, možda Lučka kapetanija prodaje, možda neće ima neka knjižara, da ga kupite u Lučku tamo gdje budete bili, gdje ste papire vadili, tu kupite i oni moraju da vam ištembiljaju dnevnik, to je da vam ovjere dnevnik i onda vidite s tim kao kadet na brod i prema tome dnevniku treba i da radite, da učite, to vam je najbolje, znači step by step objašnjeno sve kako za te kadete, tako i za engine kadete. S tim što je ovo jedna napomena za Crnu Goru, za engine kadete, ovo je jako bitna stvar, da znate. Zašto je bitno? Jer naći ćete se u problemu. Prva stvar za kadete, ovo da znate, znači kadeti kad završe, imate u Kotor kurs, imate u Kotor srednju pomorsku školu, imate u Kotor fakultet, to isto imate i u bar, srednja škola i fakultet. Znači kad ste završili fakultet ili srednju školu, vi odete s tom diplomom u bar ili u Kotoru Lučku, da vam oni kažu da li morate da idete na obuke breveta, osnovna 3 breveta, to jest 2 osnovna breveta, imate još awareness i duties tu. Sad, zašto to kažem? Zato što vam neke obuke su vam već uračunate u tom predavanju koje ste imali u školi. Znači morate donijeti diplomu na uvid u Lučku kapetaniju, onda će oni da vam kažu da li i koje obuke morate, lupam, srednja škola morate završiti 2 obuke, kurs morate završiti sve 4 obuke, fakultet ne mora ni jedna obuka, ili šta ti ja znam, mora neka. Uglavnom, znači, sa svojom diplomom odite u Lučku kapetaniju, oni će vam reći koje morate imati obuke, da bez veze ne bačate pare. Druga stvar, još jedna stvar, ljudi koji su završili školu van Crne Gore treba rješenje o priznavanju i rješenje o izjednačavanju nacionalnih kvalifikacija. Znači, za ljude koji su završili školu u Srbiju, pomorsku školu, od 1. juna 2022. godine, ovo prvo rješenje je nostrifikacija, a drugo rješenje izdavaju crnogorske pomorske škole nakon upoređivanja nastavnih planova. A o čemu se radi? Ovo da znate, znači, vi odete na primjer dolje u Kotor ili u bar, kupite dnevnik prakse i onda evo, jedan momak mi znači poslao poruku pa mi je ispisao, vidite koliki tekst, ja sad moram ovo da vam čitam. Znači, kupi se sveska, 15 euro Lučku, onda se diploma iz svjedočanstva o pomorske škole i diploma iz bilo koje druge škole, ako ima samo i diploma iz bilo koje druge, ako se ima samo bez svjedočanstva, mora da se ovjeri kod notara i isto tako i potvrda od ministarstva da je diploma nostrifikovana, mora da se ovjeri kod notara i kopija lične karte. Znači to vam je da vam provjere validnost diplome. Dalje, to košta znači 30 eura. Onda kaže, osim toga, mora da se traži potvrda. Sad onda morate da zovete školu gdje ste završili gore u Srbiju, znači od 1. juna 2022. godine, da zovete, da tražite potvrdu o broju časova i to mora da se uplati samo u banci preko deviznog računa i to iznosi 55 eura. Znači mora se kontaktirati škola da se daju tačne upute. I to se sve preda kod sekretara u pomorsku školu Bar ili u Kotor i onda vam ona na uplatnicu, onda vam ona izda uplatnicu i treba da uplatite 50 eura na Ministarstvo sporta i nauka i to da predate kod sekretara nazad. Onda se saziva komisija i oni trebaju da izdaju rješenje da je sve kako treba. I to rješenje brevete, diploma, srednje škole, pomorske matrikule, kopije iz ministarstva, da je diploma nostrifikovana kao lični dokument, mora da se preda zajedno sa sveskom u Lučku kapetaniju, da oni to ispečatiraju i kapetan Lučke potpiše i onda je sveska validna i može se izaći na polaganje klase poslije određene kadeture. Evo, brate, ispisao sam ti sve kako što treba.
kadeti da znaju i da urade da bi čuvenu svesku ovjerili u lučku kapetaniju. Evo vam, znači sve to uglavnom, da ja znači skratim priču, oni moraju da vam uporede da li je ta škola koju ste vi završili negdje u Srbiju predavala po IMO standardu, jer IMO standard treba da je za sve isto, a u Srbiji se to ne radi, kažem ja, eto, to su znači donijeli zakoni u Crnu Goru. Znači treba napomenuti da je ovo zakon o ovim dnevnicima sa koje sam ja pročitao, znači to je za ljude koji žele da polažu sertifikate u crnogorske lučke kapetanije, lučku kapetaniju Bar i lučku kapetaniju Kotor, i koji žele da im se diploma verifikuje, jer na brod ne možete poći bez tog dnevnika, mislim možete vi poći jednom bez tog dnevnika brodskog, da li za električare, da li za kadete, da li za asistente stroja, nebitno je, on vam mora biti ovjeren od lučke kapetanije. Da bi vam se dnevnik ovjerio od lučke kapetanije, ako ste završili školu neđe van Crne Gore, znači mora da se uporedi broj časova prema predavanju IMO-a iz Crne Gore sa ostalima da bi se ta validnost škole dokazala. U suprotnom, neće vam se uvažiti kandidatura, pa ćete ploviti džabe godinu dana kao budala, ali eto vam, znači sad imate informaciju, pa poslije da ne kažete jao nisam znao pa sam pao. Zato kažem ovome kolegi, molim te kolega, mislim da živi u Beogradu, tako nešto provjeri to sa Slovenijom, mislim da Slovenija ne pravi probleme, nego samo dati svoj dnevnik i čao đaci, odi na brod da se ne bi zeznuo. Dalje, imamo još nekoliko pitanja pa ćemo da završimo, samo da nađem još ovdje ovo, da, jedan me pitao budućnost pomorstva i autonomnih brodova. To su brodovi ovi koji idu sami na sami upravljaju kao bez ljudi. Ja možda nisam neki, čitao sam o tome malo, ali ja sam više skeptik po tom pitanju, smatram da je to nemoguće ostvariti. Mislim, moguće ostvariti do jednog levela. Možda će oni ostvariti do nekog određenog levela, ali će uvijek biti, moje mišljenje, uvijek će biti ljudi koji trebaju da tu stoje, da to nadziru. Zašto? Po nas, pomorce, je to teže, zato što ćemo mi morati da budemo više edukovani, bit će nam više papira, više sertifikata za to. Druga stvar, te tehnologije su jako skupe, nema svaka kompanija to para. Evo vidite današnji, znači brodovi kako plove, daju ga pod menadžmenta, onda ovi iz menadžmenta još više kradu. To je znači katastrofa. Kao što su meni bili ponudili Euronav, da idem tamo, ja prošao trening i sve to, onda mi kažu, a slušaj, tebi je plata u dolare zato što nama je gazda u Singapura, sve kaže ostalo isto u Belgiju, pa čekaj, što mi da nije plata u eure, nego mi u dolare, zato što je Euronav prodao ti njima brodovi, sad ovaj vlasnik drži to pod menadžmentom, a u stvari vlasnik je Euronav, samo je menadžment njihovi, sad ovi ovama daju manje plate, manje dijelova se manje, a brodovi isto rade, isto prave pare i sad tu neko uzima razlike, razumijete, u džepove. Ja mislim da sa tim sistemom, sad je to aktualno svuđe, svaka dobra tankerska firma je pod nekim menadžmentom, ne znam sad evo, to ja da sad gledam da li je neka ovnjarska firma da ima ovako direct hirement, nema, da znam, znači svaka je pod nekim dobrim menadžmentom, tako da sa tim, s tog aspekta ne, plus inspekcije i kontrole, kako će to neko da kontroliš ako je neko bez posade, opet i to kažem, i to je dosta još kontrolisati, plus skupoća. To je skupo, znate vi, meni je jedan kapo govorio prije jedno 10 godina kad sam počeo ploviti, da je bio sistem kaljuža da same automatske pumpuju, da ne dolazi uopšte alarm i to, ali to je skupo, brate meni, samo jedan brod je vidio svoj život, tako tad još prije 20 godina, ali kao odmah su to ukinuli jer je to kao jako skupo. Zato vam kažem, to je velika igra, mislim da je to više priča nego što će biti, pogotovo još druga stvar, evo nama se za iskrcaju u Panamu, kad smo iskrcavali teret, pao nam je vakuum kondenzer i prekinuo se iskrcaj. Znači pumpa je ostala bez ukapljivanja pare i shutdown je bio. I mi smo prekinuli. Kad smo malo radili detailed investigation, u stvari vidjeli smo da nam se uprljio strainer dolje od mora, izbacila je pumpa, znači izbacila je pumpa ova sea water condenser pump. Ćao đaci, nema što. Kraj priča, znači imamo. Onda smo palili drugu i dobili smo, pa smo očistili strainer naknadno. Ali vam kažem, i to isto tako, sad ako je to fully automatizovano, ne kažem, ja nisam za to ljubitelj i smatram da će to da bude, da to neće još da zaživi tako. Možda neke male ovako brodice kao što su za pilote ili tako nešto, ali ovako ne, ove veliki pogoni kakvi, pogotovo tankeri ne, to je moje mišljenje sad. Vidjet ćemo šta će biti, šta će da kaže budućnost. Dalje, imamo dalje još ovdje, jedan me kolega, ja sad odgovaram ovako nasumice pitanja pa da vidimo masu komentarima pa ne znamo dakle da krenemo, a ako krenemo od početka onda će vidjeti da što su na kraju biti jako zakinuti.
Kaže, da li uvijek radi neki od pomoćnih motora kad ste na sidrište? Zašto služe parni kotlovi i turbine? Evo, sad ćemo da kažemo i to, jer ovo je jedan koji prvi put gleda pomorstvo, pa ne znam, znači, da li uvijek radi neke pomoćne motora? Da, na sidrištu uvijek, znači, mi ovdje imamo na tanker 3, na kontejner su obično 4 pomoćne motora, a što su veći pogoni sve jače. Uvijek nam radi jedan, drugi na stand-by, treći ono stoji isto na stand-by, kao drugi stand-by. I imamo taj emergency generator, on je u slučaju blackouta, daleko bilo. Da li radi? Radi uvijek, znači, jer mora da se proizvodi električna energija na brod. Od čega ćemo da imamo sad ovu struju ovdje i sve ostalo što se, znači, pogoni na struju. Radi. Zašto služe parni kotlovi? Parni kotlovi služe da proizvode paru i na ovaj moj, znači, gdje brod crude oil tanker / product tanker služe za iskrcaj tereta, da bi ta para od 13 bara pokretala parne turbine i preko toga na osovinu, znači, pokretala cargo pumpe iz pump rooma da bi se teret iskrcao. Služe za grijanje tereta, kako tereta kojeg mi čeramo i tako naših tankova dnevne potrošnje i taložnih tankova, ajde da to kažemo servis i settling tank i jaova cargo tanks, bunker tanks, znači i to isto služe. Služi i para za raznorazne svrhe, još može da služi. Dalje, šta još ima? Što još jedan kadet stroja, evo i da s ovim završimo, znači što još jedan kadet stroja mora imati u glavu poslije godinu dana kadeture? Ha, lako je to odgovoriti, poštovani. Kadet stroja poslije godinu dana kadeture mora da bude već pečeni oficir, što se to kaže. Sve sisteme sa toga broda gdje je bio i brodove slične njemu, da se može snaći kao oficir jako brzo, da može brzo da reaguje, da drži gvardiju, da ispunjava logbook, oil record book, da zna da ga ispunjava, da ima odgovornost za ono za što je učio, a 4. makine ili 3. naš makine šutra drži sve pumpe, balast, požarne pumpe, kaljuže su njegove, sjuviđe njegov, kompresori, separatori, što ne još bijaš za njega da temelji, transfer goriva, ukrcaj goriva, znači to je bunker, sam već kazao, znači separatori, kompresori, sve pumpe. Količinski on ima najviše stvari, a u stvari najlakše ima kad bi čovjek, znači, gledao. Eto, to je jedan 3. makina mora da zna, da ima, znači, znanje, da ga neko ne može pomjeriti, ne može, on ima prvi ugovor, odmah znanje, ali mora da zna da priđe, raboti pravilno, tako i da rabotu ne podcjenjuje, ni da ne precjenjuje. Kao što sam snimio gore na most, kad sam ga pitao, znaš sve knjige, napamet, to sam ga namjerno pitao, on je rekao, ne znam, Grego, ali zna da nađe ako mu nešto treba. Tako i taj 4. makin isto mora da zna, ako mu iskoči neki problem, normalno, ne piše svaki problem u knjigu, ali mora da zna prići raboti i da se bori za to. Ako nešto ne zna, ne može, danas je 5 sati, idemo ća, nego nek se konsultuje sa prvim makinem i sa kapom i sa starijim oficirom drugim makine, kako da riješi problem. Razumijete? To je prva stvar. I da zna da radi, znači, teamwork, da ne bude ono tvrdoglavština teška. Eto, poštovani gledalci, toliko u ovom serijalu. Hvala vam puno što ste pratili rad ove emisije. Zahvaljujem puno na interesovanju istog, znači, kontenta. Pozdravlja vas Mario odavde, znači, kao uvijek i za kraj, sve video materijale i knjige koje imam na našem i na stranom jeziku mogu da pošaljem putem maila ili od nekih aplikacija. Slobodno se javite, pišite na komentare sve što vam treba, ja sam tu da objasnim koliko mogu. Nadam se da kanal pomaže. Pozdravljam puno Davora, pozdravljam puno za Horvata, pozdravljam puno Samira, pozdravljam puno Solunca, sve ljude, znači, koji prate rad kanala, Marijana također, sve, znači, bukvalno, nemojte molim vas da se ljutite, Zorana također, nemojte molim vas da se ljutite ako nekoga sam preskočio, Larisa, eto, također, njega sam skoro, s njim se skoro i čuo. Da vidite kakav je to brodski život, da nije to samo kako ljudi pljuju i pričaju. Meni je najviše muka kada čujem pomorce da pljuju po ovoj raboti, a uzimaju hleb odavde. To je nakaradno i žalosno. Nemojmo da budemo takvi. Ako možemo lijepo da zarađujemo od ove rabote, se može fino živjeti i da uživate i vi i ljudi oko vas koji su u vašem okruženju, ti koje vi smatrate da trebate da im pružite ljubav. Znači, sve video materijale i knjige koje imam na našem stranom jeziku mogu da pošaljem putem maila od nekih aplikacija. Za one koji su u Crnom Goru mogu da s njima da se vidim i da im to dam. Radite na svom karakteru, duhovno i fizičko zdravlje jačajte, da budete bolja osoba, da imate pozitivnu tendenciju i da budete malo po malo radite na svom, znači, karakteru i na svom fizičkom zdravlju, da budete bolje osobe, da budete par koraka ispred onih koji to nisu. Pozdravljam vas puno, znači, evo zadnji sati, večeras u 18 je partenca, znači, pozdravljam vas, znači, puno. I mi idemo ka Ekvadoru, klizimo laganini i to je to. Gledamo se sljedeću emisiju za 7 dana. Meni je ova subota
od prošle subote do ove subote lako prošlo, kao normalno je se na Ankoru radilo lijepo, lagano, ali ima rabota. Sad će biti više, malo manje rabota, pogotovo ako su iskrcaj i to, moramo više da se fokusiramo na iskrcaj, pogotovo vođe na krudolj tankera, para, kotao, da se prati i turbine, to je znači ključ, jer iskrcaj ne smije se prekine u slučaju emergencija, samo tako. Gledamo se za 7 dana opet, prijatno.